Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course. Ka bala ithu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But she's pa percent ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kamukam College Long kakot admission haki degree but diploma course panong chef hotelier but kiway pandep khap mania fila pan call haki niki number UMLE jong jirang constituency ba sostene sotun hakanyo truk jemang arajar pausan ulalumi ka jingalang perkhat kam bad ka officer jong Ketrat Public Works Department Ketrat Public Health Engineering Ketrat Meghalaya Energy Corporation Limited bad na ka office block development officer jirang ban penkre na ka bentawan pelino ka model degree college kemudian hakishnong patar khama hakani ka jingalang dan lang executive engineer jong Ketrat PWD nongpo ba Jeff Lendam uba El Majau nakapatar khama subdivision UBDO jong jirang block UP Hajong ke principal jong college kong E Mawa bagi nang ilam shnong Pawita Sokan adin melayo banyak buat meeting bagi principal jong mereka model degree college na Paratma nanta bagi line department nakalain ka primary dari engineer ikan lang report nanta ikan dari video juga jirang block nanta SDO juga PHE nanta ikan dari EGE juga MECN ikan lang report nanta saudari Snong laidon ka jing perkhat kam habde pat ka jing pleno ekene ka college di ka jing perkhat kam babamne pangyo men perkhat te nakale juga kum wan beli labu ek jing kerpat ek department repair namba kam habde pat suro habde pat kalai habde pat ka namba ka college shop kan sedang kalong ka college ka bala bet labiang hamtam hak midai kini ki live entah nomor ba surok ubade badan kam nanta ka live ru ubade ka badan kam nanta ka jinga kam joga ka college nanta hak midai bet ka ru ubade ka badan kam hak midai bet ka ne ka college te ngila yo ne show meeting but nakalan ki department ki prepare ki pelairan kila ai ka assurance lane kata ka jingkular to babiang ba Chua ban sedang ya kini ke college nomor mentah kadang ya ke admission but chua ban sedang ya kini ke college di jingron kam jong kini ki department hibaro kita Devon Fed kin penbit kendian nang ba ponya oban penya bet ya nanti agak beda berka jingpile kini ke college tena kalian i principal ro bila principal agak beda berka jingron kam jongka neka college tengah fly in sabri wa ishibat hadin nepi tena kalian jonga penpau gijung sokmen barka ai gijung kublai ka sorka keba la shimkia kebala ailat ya kene ka dong than gijungi ba kene ka college kan wan ha kene ka chidong hane pop rahma ka bakan long ka jingrap nang ta ki students paro kiban let ya ka higher studies kiban wan ban pulih kene ka college nam ta ka degree ka jongki tengi kermen scam paling bakal ke college karena ke cimentoy nagamenta ki kun samla jangan ke dong than kamtam ye ke kun samla ki bawan ke long yeng ke beduk ke ba kemla ban let chatwe pati jaka nan taw tengi ke jing pulih ke joki kan kelat kelenti bahag ke college kini ban teng ye ke jing pulih ke joki kapan pawi ke jing kublai ke jing don lang ki rang ba baro ki nakalian ka department di department sebagai repair bati nakalian ka college ki staff baru ki bedan pau ki kublai batum ju ru ya ki rerang ba ki bewan banedan lang ni ko kublai shibon ta joki ya ka jing simkia lang ka joki nomor ba ni dan lang ka ju hi ka jing sofia nomor ba ni kwa ba kanu ka kam tam hak bidai bat ka development tam hak bidai bat ka ne ka jing play ka college kalau ka bayar be ya renti ni shibon Mengenai penting yaitu departemen berhubungan dengan sarkar
MLA bidon urang jang ka Jirang constituency bidon ki department na MEECL na ta jang ka PHE ta jang ka PWD kina sangban ai kuple yaki na markishim khia ya ke jing ya chaprang jang ka ni college ka kam jang ki kala na ya rajan almost 90% kila la antinda nang kaba dan kam tam ti kata ka electric connection mangi banyo ka tu tim nga khamla kin met niya chaprang tamba kanam slam show kila kula tan pande post jong ki nang kai ka government ka advertise kila kot application ki timenta ka damranan process kila bu minta ka academic session by July kita start classes.